May tipon-tipon na ring deboto ng Indumbirheng Maria Quincandaba, Pampanga bang salubungan ding imahe na niti ami parada kapamilatan ning Merapat a First Grand Marian Procession. Inorganisa ni itining Lord's Baptism Parish king Barangay Pasig, Candaba, Pampanga, Domingo, October 15. At 28 imahe ni Bataliwaliw ang balen, Antimoing Candaba, Santa Ana at Macabebe ing mitipon-tipon para king kaganapan ang mekitemang Maria Pangangayamnan ding taong magdulap kapayapan. Po tayong 38 images of Mama Mary. At in-invite din po natin yung mga nanggaling sa Macabebe, sa Bahay Pare, Nuestra Señora de la Merced at may Santa Ana po at may iba't ibang lugar na in-invite kami. Ini po kay first time po in our parish na mag-invite kami po, different images. Kasabi ning balang takbang ipangadida ng Trasalpantaya, ang maaglaman king karelang kayaduanan. May organisaya ko na yung mesabing pa magmasusi ang timong parti ng kapiesta ning Holy Rosary. Magmasusiyan tayo po ngayon ng Aldoiti, ngayon ng bulan na iti, ang month of the Holy Rosary, or the feast day of the Holy Rosary. Wherein, pagmasusiyan tayo rin hanggang kapiestahan at yung fiesta na rin ng Birhen Maria. Agpangkeng deboto at metong kareng pamuntok ng mesabing parokya ay ites gumabon, maragulyang bagay para kareng Talasalbantayang Katoliko ing makaniting religious activity. Sigala Kasalbantaya natin, Talasalbantaya, makasikan niyo po, makapanaligan, kay Kasalbantayanan, kinapanggilit, at king Birhen Maria. Nasara naman ding deboto ang magbalabalaos ni iti at maging yearly tradition king Lord's Baptism Parish. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.